आर्टिकल 244A Karbi Anglong Pendi Mahasa Ophan PPT ke India Independence Sarani ke Talondun Ningarong MS Tokpi. Karbi Chorkli Chuphejo Nim Kirimatum An Hempu Pusi Chitok et Nangji Pusi Ni Hanglong Ria Saratum Pen Pangdakpon. Hajongpur Nahurizan Forest along the Elephant Corridor along Aron Repen School Kangpupon that Putak Hampang Song Atum Kahum Ridam. Assam Lapen Arunachal border along Soluk Sodak Atomon ke Japon. Ningkan nerkep oso ke so hektik se kachilangji aphan apol apen apayatum kachuningri. Pini adab birta long pen kado kabya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo. Tang te pini adab birta juitha. Pai pai ni phai cricket hom surihini rengkora trokarni dipu ISBT basten adung rong pharpi rong bia kumlina long APHLC dhan serisi sia romai phu Mohan Singh Tokbi lapen babuson rong pharatum pen pherangke thengno nangka ningje dunke Karbi Anglong lapen di Mahasaurat hemprek mate article 244A ke hang ningkan troxike praplian pleng etlo Sonsi hemprek ke hang hut ki thike jang a hemarit ke na hok do piklo bonta India sarkar atum pen hemprek nang pipedet ke ningduklo Lasinon ke wangji India Independence ke long arani ke talon pon ahut Karbi Anglong lapen di Mahasau arat akar inai article 244A non kachari bom sarkar atum pen hemprek ki pilo pupang dak ponang jipura Mohan Singh Tokbi lapen babuson rong pharatum pen lamthe kachepaklang pon Autonomous state আমি আজি 74 ইয়ার হৈ গল আমি ডিমান্ড কৰিছো আৰ্টিকল 244 এ অটোনমাস স্টেট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে আমি আজি 74 ইয়াৰ ধৰি দিলে কিন্তু আজিলৈকে আমি অটোনমাস স্টেট পোৱা নাই আমাৰ নেইবাৰিং স্টেট বিলাক পাই গল মিজোৰাম তেলেংগানা নাগালেণ্ড তাৰপিছতে মেঘালয় তেনেকৈ নেইবাৰিং ষ্টেটবিলাক ষ্টেট পালে আমি একেলগে ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ কিন্তু কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ কাৰণে আজিলৈকে অটোনমাস ষ্টেট দিয়া নাই সেইটো বহুত দুখ লাগিছে যিহেতু সংবিধানত লিখা আছে ভাৰতীয় সংবিধানত লিখা আছে আৰ্টিকল 244 এই অটোনমাস ষ্টেট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে বুলি তাত লিখা আছে ভাৰত সংবিধানত সেইটো আমাৰ ৰাইট আছে আমাৰ পাবৰ কাৰণে আমাৰ অধিকাৰ আছে সেইকাৰণে আমি এই ষ্টেট ডিমাণ্ড কৰি আছো আজি ষ্টেট ডিমাণ্ড কৰি আমাৰ বহুত আমাৰ ভাই বন্ধু সকল মৃত্যু হৈছে কিছুমানে ঘৰ বাৰীও নষ্ট হৈছে গতিকে সেইবোৰ চাবলৈ গ'লে আমাৰ মনটো বহুত দুখ লাগে আমাৰ ভাই বন্ধুবিলাক মৰি গৈছে ষ্টেট ডিমাণ্ড কৰাৰ সময়তে কোনোবা এক্সিডেণ্ট হোৱাত মৰিছে গতিকে মই চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ অহা 15 আগষ্টৰ দিনা আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে অটোনমাস ষ্টেট ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু ওচৰতে আছে আমাৰ 15 আগষ্টৰ দিনা আহি পাবহি আৰু কেইদিনমান বাকী আছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে অটোনমাস ষ্টেটটো দিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ পেন ডিমা হাছাও আফাৰমান নিতুম আৰ্টিকল 244 এই অটোনমাস ষ্টেট কেদিমান পিনি নিংকান প্ৰক্সিকাৰা ফ্লি প্লেং এলো sita pini arni ta nitum autonomous state longle la sining duk pi khayang la state kediman hut ini tu ili tuma korte kane injury tum ki thinang ki ke jang do piglo hemrit kan hok do piglo komane ki accident pen ta tiolo la si hal hai lang nam te ning duk pig la si nili bharat sarkar phan ningri lo je non nangele ji 15 আগষ্ট arni state mane declare nang pu state Karbi Anglong Dimahasa Farman state declare panangpo
जे नितुम पिनी पेंके कार्बी आंगलंग डिमा हासाव फारमान स्टेट के डिक्लेयर लो पुसी 15 अगस्त तो आनी डिक्लेयर पोनांग पो पुसी निली चुनिंग रिलो Jasmet pe ni di pachini ponang dia bangke pini ISBT ya theng no along ladak rong pharpi rong be komli na long kopi posin ni tum ladak kidunang kok mapu tang te athe la rong pharpi rong be phanta elitum kai ke ta amana peng chibi ponang di athe la elitum identity mari di ama se alang ni tum phayong si elitum amana peng chibi puno ti elitum ahir jume ta long ponji posin ni tum dak rong pharpi rong be komli na theng no pini press meet ka chop pha pon ke la pulo athe elitum mo pen puili tum masa da than lo ilitum pinianian hemprek mate article 2 for long nelang ilitum 1951 bangke itum district nang long lo 1952 council nang kim lo 1952 penitum karbiang long and dimasa kadiman pinianian da chunche da mopen sagi puson si program I state ke long lab lo ilitum langram nang meghalaya nagaland mizoram telangana chhattisgarh hai ilitum hang rab lo alang ilitum bangke long lab lu ta ilitum pinianian ta long ne da pinianian 74 years ang playing dead and opinion yang litum long dead tas dadak long bangke kecuning di kangtung bangke kalbiang lo termas konsilum ta la bangsa puthak anto se initiative deng thunang di besi kalak nili cuning ripon kalbiang lo termas konsil tumhan la pen 15 August ani la bangso article 2 for ya puthak chingki than ponang di ma thodak paklang ponang di besi nili tami cuning ripon atheli tum 15 August kelitum celebrate dun jongjong pu sinili lakha ponji atheli tum ta India citizenship pa join si tum ka celebrate dun cha chilakha dam dang te eli tum bangke ningduk memelang eli tum ke long ke jok wanar ni kali der lu 15 August ni bangke bang ka preka state ke jok wanar ni besi bang celebration lo li ta eli tum bang ke jok wanar ni long le der la simo ben pu sa ke thana son si tum hem preka farman ki thi ke jang da dopik lo eli tum kiduk kisung khopik lo preka bang kisung dopik itum karbi tum chilakha un e la sela bang so anak kisung ke boy pinian itu 74 years complete edanda pinian itu maka demand ke chun cheder bangke ning oi me khangjang la sili tu mang independent ni stame celebrate nang di sita like India citizenship wa join ni si celebrate chot ahok pet ke kal bitum ke jok wanar ni kali busini li kala khapon la si prabjin pen central government atum tame la haya puthak bang kalbiang long ra atum phanang jinso pen inisiatif deng serak nang di besini lihin pen tamane kalakha bono mada ki kudun kangtung lo lasi ili tum kai ke tame cethana dangte akidu pisung dope kalbiang long farman hempe ka farman pen kithi ke jang la reng hu ke so tum chitiming phat ka cepat ceka tum antame piniani celakha lo te dope lasi ning duk me khangjang lasi hempe kalam ke tum tingni rang ason sinang man tang lo lasi uthot di tum cirimain nangi pa joni sini tum pini da ke wang lo athino na bangke kalbiang long rat ke hempe ka fanting ni rang ason nang mande nili phanang puji ata kom hek tame lahaya puthak ningje dunaret puji sitame kelong nang ji rat do puji chini nili tum tat heklong dak bharat chari alo long nang tok pidak hong bidhan nang tok pidak anda ili tum pini ani anda article 2 for made hempe ka fanting ni rang putang te ili tum ki long ni de ji si lahai ting ni rang rang apot bangke ili tum uthot cirimain thlo tangte ili tum ining do po ili tum ining do pen kai ke da karbi tum ta ogwi sibet unity do nang po pusini li bangke kalakha pono lasi unity do lo tangte ili tum ka demand ta chunji busi matha pona be ahok lo nilu ben ting ni rang po ahok kipu pon la ka ahok lam piniani tum karbi ang long ka prek alam thi tum pache thangrong di ta hempe ka phan ke ting ni rang binong lo lage lasi ting ni nang ni lo li tum ting ni nang ni lo lasi la Rupudi Murmur India President Rupudi Murmur ka happy phantami chuning ri lo alang li tame kalbiang long arat phan mathara kalbi tu makang chil ben dimaso akang chil punang chinira lali tu maka dimana bang ho 1951 pen itu district long det pen 1952 pen gili tu hem prek mate article 2 for pole hang pit lo la sela bang so ke hang along ke alang ni nang chedon du nang ji nang pachun pinang ji bisini lihin pen tame chuning ri pon lo pai ni phai cricket thom ani lumbajong longria sar harsing rong hang hemalong lumbajong longria sar lang pher chin thong aso longria sar dilip rongpi hema sar robi singh terang lang mili hema asar waisong ser hong thoma mai mai phuatum chingrum si pherang kia mai kang nipon
Karbi chorkli cho phejo anim kiri matum hemphu nim pen ko ananing kan pen lone aron barim pen nang ke plang ki phi. Lasi karbi chorkli cho phejo anim kiri matum anke cheklor ni dotik hemphu nim pusi che tokpon nangpo lapen kroipo nangpo athe karbi chorkli cho phejo anim kiri matum perthe long mahang nangke thek pen hemphu se arkli pon ji. Lason se hemphu ke karbi chorkli cho phejo anim kiri matum anke hemphu pen asai tame klempon ji. Lasi hemphunim henlo ahok petke lasi karbi chorkli cho phejo anim kiri matum anke hemphunim pusi che tokpon et nangpo pusi ni hanglong riasar hema saratum pen pangdak pon ni tum karbi nim tu ki pen ke na plang pen ke aron barim pen ke plang wan penoni ke plang ti pi ke dolo osita ini hempunim pu ni tum karbi hanglong wan pente tiklor ni itu ketur tik pen ke dam tik ba ke tik along mangke hempu anim pu sini tum tiklor ponlo pente hempunim pu si kaponang pu asi ini hempu pu ke pudam bangke karbi atum angbong ke hempu bangke ke plang do hempu ke aso abeng ko bapi bisalam piso somi enko pulong te hempu abur mathaden hala anci usumar ilam junua lam bandelo hempu tirpi hang desi anci asub alo seta klem det tuanti hempu saki plok lata hempu abur pente aku tumbang aku adam masara huta hempu bur mathana yi pente aku si bangke kaki jipiyo tala tuyun cuku auta hempu sar e ponji pente kasi hempu pu bangke karbi tu ke nim hok pet lo kasi nim ke hempu pu ke itum karbi tum kata karbi isung ke boy along ta hempu nim pu itum hempu pu nim bangke tum tu thip aposi hempu a nim bangke tum tini ke ni imasar kasi budak posi hempu nim ke tu cetok na pu tu keturan itu an bangke karbi tan do an la ron bari kaki jipiyo tum do an bangke hempu nim posi tu tok na pu posi ni thip lo angka ni e bari thip ta ni e athema ধর্ম ke sigaji kani dak ni masi ni je lo sigat na ko hangari tok dak na ko hempu nim tok dak na ko bari je tok dak na ko office ta hangari ko bangke Nepali ta hangari naga ta hangari dan cuma ta hangari anton ta hangari ta bangke Hindu Kristen bang pinja karbi tu hangari bangke beton de pesi bang karbi tu cuma tu karbi tu puke cuma tu puke kan hangari bangke di beton de bangke cinta ini bang hempu nim pesi ni cuma bangke dikroi gen ni bak dikroi pesi ni cinta tok tu jadi ricu tu ke kita bang aku ni cok ne baru tu tu dipe hangari peta arondo kende bangka nihang si hangari pola itu te kuning tu nihang lo la pintu kuning tu tok ndak tu thanin de Karbi Anglong Hini District lapen angtan kedo Karbi chorkli cho phejo anim kiri matum anta hemphunim pusi chitok dun et nang po pusi lang pher chin thong aso long riasar dilip rong pi pen pachini pon non balom Karbenglong west Karbenglong kada tokan no kedo Karbi kedo ana de belongan sebe la nim maputhak si kat cetai long keche boy sai keche le sai sebe thenglong sebe pini iltum halong ri himasar kai tarang sahoi dan pangdak kon lo de iltum Karbi se free chuke jo tum ada bangke hempu nim si non ke bang mo sen sa si bangke pathirun thip tang poposi tuhan pangdak kono na pachiti kono la pen adu ko sankuru do Karbi tum nilit nihang ini Karbenglong west Karbenglong pen angta ni do tum Dimas House lo do Karbi tum punon Sudipur district lo do Karbi tum punon Pujai district do Karbi tum punon Morigaon do Karbi tum punon Kampur district lo do Karbi tum punon Kolahat district lo do Karbi tum punon Dorong district lo do Karbi tum punon Karbi tum kondat ba ke do chorkli chufejo penan part do asam lo penan part of dane Arunachal lo ta Karbi do ha Meghalaya state lo ta Karbi do Manipur lo ta Karbi do la chorkli chufejo Karbi akhai to adu bangke pini ani pen
itu pangdak konlo itu dimasa si pangdak konlo lake hempu anim kusi non ke bang mau sensa suke itu cetok kon aklang dak ko kusi pangdak konlo ding tu kalam itu karbi itu labang so pir thilong itu hak tu the pangrap long le pangrap pe nang ke dulo sekami non kodi ke tok dak pen si recognize a religion pada adim pangdak pun the ke pang ke plang ke phi itu ako bande Christian ko bande ke Jainism ko bande ke Hinduism bande Islam je bang ke fikir ko bethai mathai sala jon dharma amin phak bang thek pakka si bang constitution si det charia rolong bang ke pathir thilo Nizang Karbiang long atum hong hari pusi karbire cho tumpen pangdak ponlo. Laso putak kipudun alam abe bonta nilitum hem punim pusi kroy tip lapen chetok dunpo. Hong hari puke karbi chorkli jo phejo anim kirima tumpen thangka chirap abe bonta hem phu puke karbi chorkli jo phejo anim kirim kelang ki phia tomon pen ka chirap do. Lasi hem phunim pusi chetok dun et nang po pusi lumbajong long riasar harsing rong hang pen pachini pon. Yes karbi long na thogo ke hong hari pusi sita lake kipi ke plang atumu tumi abida labo sobosi ni to mang ko ki lang ko lang athe isia dhorom lo bunga ke kipi ke plang atumu duni longa tumu tumi abida hong hari to aron bangge atumu tumi abida sita hempu go bangge atumu tumi do sobosi ke plang kipi da do athe karbi ga ba ana ke rai ta hempu pesina ke rai amang ke thek ban chenglo ha ki thi anda me hempu dhorom hempu bangji itu thogyo lo ase hempu helo no ke rai ni banglo hempu helo itu dhorom ke lalo isi da lasi kismo tu bang jose ile tu hempu puchi de bonde bang hempu jiso pu de koklo ta hempu bali pu to akan kapre da hempu chi chi ko do asi labang sona pa chikrong dun dei nai bolong te ilituma hok pet bang ke ilituma kar bikar ba khela hentu adharom tuma ke asi hentu nim basi en kidney basi kida he tini ani lasi mili long ria sar pen si pang dak pang de song ni akar arong sar phanda pi ben pang dak pang de kar ding long rong sar mai phanda pen kar bi rong sar mai phanda pachidi pon dak pi ben de hentu nim pusi tabdo ko da lon ki bangile 2027 asin sas ki bang bang ke la ki ta bang ko busi mili hin pen si pang dak pon de Pai pai ni phai krehini surihini rengkora trokani Nagaland lapen Karbi Anglong aduya hoi ka chikoi not Hajongpur na Horijan Forest along le mate Elephant Corridor along le along Aronalu lapen Aron Ripen Eden Institute of Education for School Kangpu Ponte puthak hampang asong Student and Youth Council KSA KYA lapen Forest Raikom sai khiatum adimaklong an ka humridam Pinpur dame arona loke choklim kali polotang te loke chalia sai hem mate school ke ingpun Eden Institute of Education po school ke patumi pini penle kangpu pon kali penang ananing kandolo kangpu pon Lason si hampang song lapen Forest Raikom sai khiatum pen adima klong an palisi Haladak School Managing Committee pen kedanglok School Proprietor Principal atum pen arona teng pen chingki chethan pon derapi thangnat arona lo paklang pon thek thedatlo Isi kamang hume me alam the KAC pen allotment alo pipon pe pin la pen recognition alo ave pin pen koson si angtan pen ke wanga khayatum school kachukim long lok pen loke pathan long aret loma Methanga longle adwe hoy ka cherai kom jia phan Jesamet KAC Land Revenue and Land Reform in Charge EM Amor Singh Tiso CM Dr Tiliram Rong Hangatum ke chelang chari la pen ka chirok tok akenang sot Lason se arona lo ke choklem ave pin pen angtan pen ke wangatum school rong nang pachukim long lok la ke kemang phume me lam the binong Birta ke long ponateng polote inut bang hinya karbia muniratum tangka setame cho endam joy pusi chinidun Lapen la soy school ke pang hap thip long le de chia phan tangka cho endam joy tangka ka cho endam abang pho bang phia tuma phan setame ham phanga song atum pen prabjin pen ritar lipsi ingsai ponji puta ham phanga song atum pen pachini pon Lasila puson metha long ri along otlang no dalalakam nang ke klem atuma phan prabjin pen KAC atum ingsai nangji Lapen Eden Institute of Education School Arona Tengpen Prabjin pen ing hapon tip mate ingkir podangji pusi hamphanga song SYC KSA KYA atum sodak pen pachini pon na horjana long
Eden Institute English School pu Bangsoi School along illegal pen building construction kibi puni tum arju long pen si kedam tang tarik trok ni tum high command mate law and order pen chenglok ladak song thom ni tum chelang si student and youth council KYA la pen KSA ni tum chelang si ni tum pinpur lo pidam lo apsila so pinpur lo teng pen ni tum phan forest department atum pen ladak joint verification laso asai same ni tum phan kedeng kipadeng toy alu same ni tum phan nang pilo lasini tum ladak labang soy school kupi ko son ben ikim kirang longlok ma labang ke chithanang no te simang humeme athe labang so long le long bang ke cheng si labang ke PRF kusipu ladake forest along le binong stame pinila ani itung ki thekdam long bani tung ki them long bang ladake isi theta na school se dakikim labang thang alu abe pin man ladake school ki kim labani tum chokche pudamji athe ko piposi chokchi ma pulotang te ladak student dopik la sai student atum phan ke latum ke pakroi mang huban se atum ladak ke pacharli pulotang te halhaya ausumara kaya bang ke kan hok thetan pino patang te labang so school long jong si por hidun no pulotang te alang tum kaprek stame akimang doji samela so school bang ko an alang tum phan kirung ke pang tui ponji ma hala so school bang ke ni tum thekdam long le la sila son dak thaki chokchi school la pan fraud posini tum pudamji la so school long bang ke la ke usumara career ke phang no school la si alo rona bepin ben la so Karbang Autonomous Council long la son pila la son kichok chia kam nang claim la bang ke tum student and youth council la pen ni tum KSA la pen kaya sameni tum la dak bang ke KYA sameni tum la bang ke kroidam thek the la pen tum la kroidam tung te la si pini tum la dak nang humri lo ni tum bang so chatai long ben si pachini lo la ben tum bang so chatai long si dabi lo law and order tum istame amit hang tum non ke claim son dak thak non ke bang ilang samela tum kam chi claim pen la bang so school bang ke ki pa vidya je fansini tum chuni lipon lo hampang son pem dagla horjam forest staff for attack hampang son tung complain do ko kal joine si dag na ke humri thek ta thek long lo aso school forest area pusi apya la horjam forest area pusi Kedam tang pai ni phai khep arni Assam la pen Arunachal Pradesh border Gerukamuk Dhemaji District Police Station ke parlo Mingmang Basti Pualong Pupuatum Longle nang ke petpura Hur Chodut si men CRPF atum pen firing nang dutlo Pupu arlong ka chevar ahir kang tang raka joini bangke patum arenga hu sonang koklo pusi birta longdun la so joini taka missing porin ke bangatum pen kedam tang pai kre hiniar ni pen Assam la pen Arunachal Pradesh ka cheleng highway sila pathar likabali karang khapon nona mathin hina sarkar pen la so puthak ke pang samji aphan chingki je than pon bomlo Lakhain ko rapon nilip MAC constituency ka parlo tarapung basataro rong amekar Samuel Terang lapen Merina lek thepia tum asopia phan se ka chilang chia phan ki sung thek tik ang bongsi do Lasike sodera pola pena pai tum pen ning ke me bangphu KACCM MLA Dr Tiliram Ronghang nilip MAC Pobitro Rongpi lapen Karbiang long angkang ke do ke theki dingatum ki sung penang pa jok tha pusa mekri bu propen ke rap ka chuhang pon men ke mirna lekhepi lelisapia men ke rumuni terang ti laso ke penanin kan pi ni delo ke so ke lili tumge na hoka chilang lekhe delo ke duga jonni mase na hoka chilang lekhe la pus kardom men pense pu chera bom se doctor hin bang chilang nam thekhe delo non si ako bathu bom yalo la pok bang ke kedam tanglan apor bang ke lason la am the re apok bang he non bang sa pok bang ke the thu bom yalo tham bhari si apok the tam yalo li tum ni ni hang bang ke mi pa pra bi phan si ni hang la khelu chi pon thek the da sa khelu si chi pon ni pi yalo tame ni li tum tang ka paisa vidya da ma si khi da da vidya ma chi pon thek the si la pu si du li na ren da hi ni li tum pha ma du ta bi pin la areng the tum pen ta ake ra ba bi pin la nan tu ta na chi ni dam de lo apok la son e phar si bhar re tham si do tan RBS sai na he
Angke kedam tang war la pa than na sap o ke la son apok than tu si karbi tum ke chi lang ro pok pang thok tu la son se ta mi chi lang bom lo se ta mi apok than ga le de ma si mi pon te de lo ke non bang ke so dien bang chi pu tek te de lo tum ni le ning hang bang ke la so se ke chi lang ye phan la ke the ke ding tum ta nang rap dun bek tha pu si ni le hin pen chu ning re lo Milimen Samuel Tera, nili do tarapung basata roso. Kila pue nili supilo, pero muniterang pia pu nili hamasor lo, karena lagi pia la pu nili pini lo, bina intipi. Tarapung hai, nili la, ne luar apar. Nili semar ba tho, la bang dawam lo akling bang ke dakapi tiam sido don lo, kaki bisi pin susu. Thang ta ve nili long ve. Nili claim bang non thang kam da claim claim nili bang la po ni la pu ka chong dat anvel ni thang sai da claim de la ka chong dat nili pelang lo nili chuni rigang tum bang ke nili pu ni tum nili hala sa pu betro rong pi phanta nili yan ni song plo chuni ring tung nang la so ki so chilai phanang rap vek tu nang rap vek tha pu sia lang phanta chuni ring tu ko la pen CM sar phanta chuni ring tung nang la so ki so nang ra vek tha wala pen te alang li phanta ani pali alam pali lo te nang ra veki puni ning thelo CM sar phanta Keso dara bongso rumuni terang pi nonamat ke dolamara Malaysia puria la hemsi dok lapen labangso so kiso ka cholong pe neng pen anke ningkan plian bak do popusi apu lapen apa atum pen nang pachini dun Hemtu nisita oso sopik lo puke chini lo povoi phit setame khidat kavel joksi se chelang thek thedat lo lase oso ke so aboron prek dak ke so langdun prapre pute ke jok chia phan sung pikang bongsi dolo lasining ke mepen kerap chia phan account holder name Samuel Terang account number 7449010036802 IFSC code PUNBORRBAGB Bank name Assam Gramin Vikas Bank lapen QR code setame pipon lo lasining ke meatum prabjin pen kerapa le ikvek tha Rangsina Bay report Kat News Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru